Clear to le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tun truma chuan ni zan UEFA Champions League in khel result trainbul kan tran anga zanin lama in khel tur fixer te le football thuleng te thlira ngai thla khona nei le donang o soitak in ni zan lama khan Europa football ma in na lian UEFA Champions League in na chu nei chun zom ani ya ni zan in khel munam takka darsom bhadle chanvea in khela Arsenal team lamin point hum lo chokin clean sheet an nei leya an king pui Czech League champion lai Slavia Praha chu sithum fa in an ne he in khelain mol nei tu Slavia Praha yang goal shot tumriat an nei ya Gunners lam yang goal shot tum som pali nei ve bokin ball position apo Arsenal an chung nung filor zoka Slavia Praha hian an ngam lo hle he in khela he minute somni pangana velama Declan Rice chuan Bukayo Saka chu ball a pepheya ani hian gola chuyen goalkeeper chan thatakin alo dan sak anne hemi no minute somni pariat na waneri ball pek chu dinglam sira tangin Bukayo Saka chun aron chui leya Markovic chun thatakin alo dan sak le hemi corner atang hian Arsenal chun penalty an hlo chuaka corner ball on kalhi ball tau thei tak mai headmaster Gabriel chun alo tawa Pravotson akotin lo dang perzavien video assistant referee indik ani noa penalty an choi zuita ane penalty hi minute somthum pani na Bukayo Saka chon thazeta pedlu ten sikhat fain atim hi ma ashroi puita ane first half ang goal dang alubel zuita lava second half an tran chautin minute somni parukna mol veilama trainlian roger ta ball peklu thazet cho Mikel Merino chong gola moizet main achui luta Tarnung lam anthria dan chu pui tak ane minute somruk pariat ain her chuaka center pel deuh hret atanga ball Declan Rice an aron vorlu chu goalkeeper Markovic chon abeng chuak thei mai don emoti la yin Mikel Merino chon atau khal man tlat maya gola tau lutin Arsenal hian sithum fain ma an hroi zuita ane hemi nu hian Arsenal team hian goal khung le theina hun tha in siam le nual ma se goal dang ero alubel zui talafa sithum fa hian hne na an chang ti hian Arsenal hi table tharbera khellia chakvekin point som pani nen pani na anin suan chawa avan doizo ka tang Slavia Praha lam ero khellia point ni nen som thum na anom thong soitak khan Arsenal hian goal anveng thiam angreng khop maya an game khelan hong pariata clean sheet an nei vek ane ni zana in khel ngai ven hlober te po kan ti thei anga English Premier League club tra Liverpool le Spanish La Liga club tra Real Madrid te in matchana Liverpool lamin hne na changin mikhwal team Real Madrid hi sikhat fain an hne UEFA Champions League champion no moi lo choi to ve season liamta Premier League champion Liverpool le La Liga te bola ma shoi mek to Real Madrid te in matchana hian Liverpool hian goal shot tum som pali an neya Real lam hian goal shot tum sari nei thongin ball position a hi chon Real Madrid an chung nung hreta asipur zok anni angin hei hi a omang ring te po kan ti thei anga inkhel ero anin khel tok angring khop mai Enfield ta inkhel munam taka hian minute somni pasarina dinglam atanga Florian Wilson alira ball across thazet so suppose lai chong gola lo chui nga lin ti boy tu nei chi to lo ma se kortu chan thatakin alo dan sakman lau ane minute somthum na Mo Salah ball pek atrain Dominic Szoboszlai chong gola achuya Xiaomei ni chu box chunga handball nge ni hin langma se video assistant referee chon apum lo thong minute somthum pasarina corner Bradley ball pek chu Szoboszlai chong gola thazet main apeta kortu chon thatakya lo dan sakin minute somni pahni na po goal shot thazetin anei chun zom leya kortu chon Szoboszlai goal chui hi adan sak man le bok minute somni pasari na Liverpool in corner an hlo chuaka Van Dijk le Ekitike ta chon ball hit tawin kortu chon adan sak le ve bok a che tha angreng khop mai minute somruk ain her chuaka Bellingham chon hlau takin Gravenberch chu box bon theta ato thlo free kick choin free kick ki Dominic Szoboszlai chon achuya McAllister chon lo tau koi zawin gola athlok lut moi khop maya
kor to tan po dan man ngai na awm bik talo ane minute somriat pasari na Mohammed Salah bolpek atangin kodigak po chan hun tha anei veleya kor to chan tha takin alo dan sakle ane hemi nuai ro thil thleng dang lamte soitur awm lem lova Liverpool hian sikhat fai ne na changin point hum an hlo chuak ti hian table tharbera Liverpool hi khellia point konen parukna anin suan chawa Real Madrid ero khellia point konen pangana an chuk thong nizana inkhel ngai ven hlo bera anma ni ramli ka champion lai ve Paris Saint-Germain le Bayern Munich te in machana Bayern lam awan nei zo ka antranga kim lava khel chungin Paris Saint-Germain he gol khatin an ne he in khela hian champion lai Paris Saint-Germain hian goal shot tum som ni panga an neya Bundesliga champion lai Bayern Munich hian goal shot tum ko nei ve bokin ball possession po champion lai Paris Saint-Germain an chung nung filor laka ma se Bayern lam awan nei zo ka antrang ta thong Paris Saint-Germain stadium a in khel munam taka hian inkhel munam taka hi minute li na leka Michael Olise chon ding nama train ball thatetin aron choya Javalier chon thatakin lo dang ma se ball perle thi Luis Diaz on gola thaset main achui luta hun rei lo te chungin Bayern lam hian champion lai laka sikhat fain ma an shoi minute somni pathum ain her chuaka veilam sir ta Fabian Ruiz an ball aron chui phei chu Dembele chung gola achantira ma se video assistant referee endik ani hnuin pomsak anni talo thong minute somthum pakhat na Hurricane ball pek chu Luis Diaz chuan Gnabry tan ape phei vele ya ani hian gola chuing gol ban ape rodop maya awan doi hle ma se minute somthum panhina gol an khung ta thawa Paris Saint-Germain captain Marquinhos chu chesualin ball akhal rei lutuka Luis Diaz an aron counter ti a shemia lo bok Luis Diaz an olsam takaron law sakin gola achui ngala Marquinhos satan invende man ngai na awm lo pialama Javalier tan dan man ngai na awm lova Sydney fain ma an shoi ta der ane ma se gol ni khung to Luis Diaz no chu ani ta thunga minute somni pangana hlo takin nunglam atrain Achraf Hakimi chu atlowa yellow card pek nizet ma se video assistant referee endik ani nuwa red card ma no chu anita ane minute somsari pali ain her chuaka dinglam atanga kang inli ball ron thlolu thazet chu Joe Neves and Moiset main alo volley luta ansipur aron su then minute somsari pariat na po Zaire Emery chon hun tha aneya lia ball pek chu chuilu teu hle yin noyar chon adang man chia ane hemin nu hian Joe Neves point atau lu trepa ma se gol mauta kal lo le chia yin Bayern an van nei tuan thei ta ram ane ti hian table tharbera Bayern Munich he khellia point som paninen ma an shoi zui zela Paris Saint-Germain lam ero point konen pathum na anom thong inke result dang hi soi chho ta puat ila ni zana inkhel dang Tottenham Hotspur lam chon hne na an changa Copenhagen chu olsam takin silify ngotin an hne he inkhelen Tottenham Hotspur tan Brennan Johnson Odegaard Mickey van de Ven le Joe Palhinha ten goal an khunga silify hian hne na an chang he inkhelain Brennan Johnson chu minute somma pasari na red card ma no chu ani nge ya ti chung hian goal ni an khung bel le thei tho ane ti hian Tottenham Hotspur hi khellia point rate nen pasari na anin suan chho nga la awan doi zo tang Copenhagen lam ero point khat nen somthum pathum na anom thong heng ho ba ka hin Atletico Madrid point ne na changin an king pui mi khol team Union SG chu goal thum goal khatin an ne Atletico Madrid tan Julian Alvarez Conor Gallagher le Marcos Llorente ten goal an khunga Union SG tan Ross Kaik song goal a khung ve bok tihian Atletico Madrid ne na chang team hi khellia point ruknen sompalina anin son chaudor maya Union SG lam ero point humnen somni parukna anom thong Monaco lam point ne na changin French League One club Monaco hian bodo chu sikhat fain an ne Monaco team tan Florent Balogun chang goal an nei chun hi a khunga khel thalo jok ni chungin point hum hi an hlo chuak tihian Monaco hi khellia point nga nen som pariat na anin suan chawa awan doi jok bodo lam ero
khellia point ni nen somni pasarina anom zui thong ane anni hoba ka hin Olympiacos le PSV te in machona chakjok anom lova goal khat ve in pe hin anin ne tok he in khela hian Olympiacos team tan Martin song goal akhonga PSV tan pepi chon goal akhong ve bok ti hian table thar bera PSV hi point nga nen som pasarina an oma Olympiacos 0 point ni nen som thum pakhat na anom thong club lian pani Juventus le Sporting Lisbon te in machona po chakjok omlovin goal khat ve in pe in anin ne tok he in khelen Sporting tan minute som pani na aro chanma an throina goal akhonga minute som thum palina Juventus an Dusan Vlahovic on ansipur asud vele goal dang nu bet zui talovin point khata anni po anlung oi thiam angai ta anne tian Sporting Lisbon hi point sarinen somna an chawa Juventus lam ero point hum nen somni pathum na anom zui zel thong inke result lam chukal san taila zanin inkhel tur fixer lama lut vele ta illa zanin dar som bhanle minute som pa inkhel clear tur omnol donin som bhanle minute som panga hian Chelsea chuan Karabakh chu an machonang tun din mona Chelsea hi an che chhelu tuk lem lova khel thuma tumni chaktoin point ruknen som pathumna ommekin Karabakh lam hi khel thuma point ruknen som panga na anom ve mek bok chuti rualin Chelsea tan hi ahar salutuk lo turangai tepo kan ti theyang anni bang hen Pafos le Villarreal te anin machon don boka zanlai pel dar khat le chan veya Manchester City chon Dortmund an mi kholang Borussia Dortmund hi club chiate soitur ni lem lo ma se an mani ram li kai ro beisen phak lo angreng khop maya Champions League kai ro an result a chelem lo tun din mona khel thuma point sari an nei me ka City team po che chelem loven khel thuma point sari nen pakwana anom ve mek bok in khel munom tak ani arinom anni ba ka hian Newcastle United le Athletic Club Bilbao te anin machondo na Ajax le Galatasaray te in machondon bokin Belgian club Club Brugge le Spanish La Liga champion lai Barcelona te anin machondon boka Benfica le Leverkusen te in machondon bokin Inter Milan le Cagliari te anin machondon boka Marseille le Atalanta te anin machon bokang inke result lam chu kal san taila football thulenga lut chaudon o tu trum chu Robert Lewandowski tanghian bul tran don ta ila Robert Lewandowski hi Saudi Pro League lama akal mai rinna alian nin an ron tar lang tatlat maya Spanish media ten ni sang khan an tar dan dan chuan Saudi Pro League atangin Robert Lewandowski mana Barca lam hian Euro mak ta doi samthum panga chu an don tak thu puan ani hiya an dong ti khan an ron dor ka ti na zok ani thayang chu Barca lam po hian an pom sakni te point an tar danga season kalmek ato phuna free transfer a chuatir top ai chuan sum mu thei hi an tum ni hin an soi Robert Lewandowski thutlukna ai ngat to don tinani chu Brazil team enkol mek tu Carlo Ancelotti point thu thar aron neya Ancelotti chon Neymar nen anin biak to thule ngayo thei phot chuan anram tan ain lan thei tur thu asoi chiang ta Adam thani phot chuan Neymar hi anram tan ain lan le thuai don tinani chu Ancelotti chon ani hi kan mamowa kanram team in ngana pakhat chu alani reng ti hin asoi tin Ancelotti hian El Clasico chungchang apu angai dan chu ron sui vele ta yin khamituma Vinicius Junior che dan chu thalo ati thu asoya chuti rualin ngaidam adil tawa theingil ahun toi ti hin asoi zui bok nizan namakhan European Golden Boy Award te chu ansem chuak le ta ha European Golden Boy Award hi kumin bi ka chon Paris Saint-Germain forward Desjardins hena pek anita Golden Boy Award hi mitam takina don anchak emem kha ania kumsom niaupa Desjardins hena hempek anita ane adon phu takina dongte po kan ti thei anga season liam ta han Paris Saint-Germain tan tum somru pakhat in lanin gol som paruk akhunga midang gol khung tur siam sak tum som paruk nei bokin Champions League League 1 Trophy des Champion Coupe de France mai baka UEFA Super Cup te acho ya heng ho hen player poimo tak anik nge adon phu tak ne na kumin chu an pe kan ti thayang chu Cristiano Ronaldo point thu thar aron nei vele ta Piers Morgan nen anin biak na chu anti chuak chaudeu char maya
soizoi tur le khel tur po atam angreng khop mai ni san lama khan Piers Morgan an akomna Ronaldo chuan mitam takin World Cup hi aro puiti in an soi thina khovela player thaber te nan te po an hmang anni mase ke chu hei hi kapom zong ani ve chielawa World Cup hi khovela player thaber te na turani chuan thilfu anilo anni competition pakhat game ruka tang game sari emo game riat vel chau khel ngai ania chuta tanga player thaber kan te ni chuan thil fair lo tak ani nge yang tin Ronaldo chuan asoi hei mai ba ka hian tun season kalme ka Arsenal chu Premier League ka an champion thei arin thu asoya Arsenal team chu team tha tak le khong tak an ni thu asoi zui bok United team ero tun an din mun en chuan Premier League no moi choi thei zia sang an ni lo thu asoi zui nge Liverpool lam point thu thar an neya transfer kongka loin hong tura hian Adam Horton chu senglu an tum thu puan ane Liverpool hian antarlai lam hi thuam chak an natum hle ni hin alanga Crystal Palace midfielder Horton hi senglu an tum don ta ane chuti rualin tu anga angreng khop maya tundin huna Adam Horton hi Chelsea, City, Arsenal, Real Madrid le Manchester United te point senglu tumin an hel ve mek bok English Premier League club lian United le Chelsea lam te point ni jang khan thu thar ron nei vele ta hin Palmeiras team tana inland mek kumsom ni le kau pa Victor Roque cha senglu an tum thu puan ania Brazil forward senglu tur hianin sumpo the chonol anin huam thu an soi kumsom ni le ka upa Victor Roque hi Palmeiras tan season kalme ka goal som pathum akhung ting der towa player mu number te zingami animek bok hemi wang hian United le Chelsea lam mit atlung ta hle ani bermai Liverpool lam point ni jang khan thu thar ron nei vele ta hian rol thar kumsom pariat le ka upa yan sabare chu senglu antum thu puan ania subiabre senglu tur hian amana po sum the chonwal antum ni hin an soi bok River Plate lam po hi anin hong hle ni hin alanga Liverpool lama hin akal mai arinom chuti rolling kumsom pariat leka upa hi tundin huna Liverpool mai ba ka Barcelona le Chelsea lam point senglu antum ve mek bok Erling Haaland point thu thar aron neya Messi le Ronaldo tenen an khai khin chung changa chuan an zona aron chang Erling Haaland chuan anni hi khovela chan player ro pui ber anni meka Ronaldo hen goal zakwa somnga pani akhung tling der towa goal sang khat khung tling turing goal tam amamo to lo hle ane Messi po aro puizia kan ria a chuwang chon anni ne na tekin hi chu ke chon kadu lo ane kadu chu ke chu Erling Haaland kaniya Norway team tana goal khung thei ro pui kanimek ane chu katan apoimo bera thak danglam katum lo bok midangwa an katum velem lawa Haaland kani ange yin Haaland ang hen ka khel zel dona midangwa elang chi ha katum velem lo ti hin asoi Rafinha point Ballon d'Or chungchang angai dan chu aron soi vele ta Rafinha chan hetiang in hiala om thin hi tul ka ti velem lawa ke chon football hi nuam ti takin ka khela he choi moina Ballon d'Or kan ti po hi mitam takin mak an ti ve thawa ke po mak te zinga katel bok amai ro chu football in akentel ania rin thiam ahar satrin bok ke ngei poina dong tura karin chuan adong big lova andon lo changpo trumdanga aum fo ani hetiang hi chu football in akentel ani mewa lemin yamal hi atha ma Ballon d'Or don po aphu ani kanchung ko le anchung koi kanin close ma amai ro chu Ballon d'Or adong ta chuang big lo ani adong tu khan aphu lo na ka hre chuang big lova amai ro chu he choi moina he churin thiam harsa ania soisel po katum chuang love ti hin asoi Liverpool tan po thulo mam hre tur aumta McAllister Real Madrid ta kal turanga an soi chungchanga McAllister pa chu aron strong chuaka Carlos chuan tundin mona McAllister hen chuatumna anei lova Real Madrid pan atum anga thomleng po thudik tok lo ane kafapa malam hun hi chu Real Madrid ta nilovin Liverpool a alani zelri do na Liverpool tan tu tan hlau thon tur om lave tin asoi Liverpool tan tu tan thulo mom tak ni ngei turangai ane hetiang kara hen Liverpool lam ve khen ne jang khan thu thar dang ron nei vele ta hin
antarlai lam chu thuam chak zo zel antum ni hin alanga nizang khan Liverpool hian court of site in atarlan danin vitin ha chu senglo antum thu puan ani Ballon d'Or po thlengsang mai vitin ha hian du tu anei chho trak maya Liverpool po adu zinga anron tel vele ta Liverpool hian vitin ha mana hian Euro makta duai somko vel lai chu the chu anin huam ani Manchester United lampoin ni zang khan thu tharon nei vele ta hian team token atarlan dan chuan Joe Palinia chu senglu antum ngei ni hin alanga Palinia senglu tur hian amana po sum chu the chuanwal antum ni hin ansoi team tokina atarlan dana chuan United team hian ani hi an senglu ngei arinom ni te point anron tar lang hial towa tarlai lam mamo mai United team lama Palini kan mu mai te po arinom Palini po hian transfer kongka loin hong tura chua adu thu alo soi chiang towa club dang azom arin oma United team po an khan chho hle tinani chu tun na ya Paris Saint-Germain le Lamine Yamal ten soizom an hlo ve ang reng khop maya hemi chungchang hen ni jang khan thu thar ronom ta hin Paris Saint-Germain chun an hi senglu antum lo thu an soi a chan ber chu Barcelona hin shal an phal don no chianga aman atam em wang bokin Paris Saint-Germain hen senglu antum don lem lo anne Lamine Yamal hi Barcelona lama kan mu zui zel arinom Real Madrid lampoint and forward Vinicius Junior Joshal antum ni hian built-in German chun antar langa Vinicius Junior hi El Clasico ache dan moilo tak awangin club ho tu te hi atilung oi zota lo niin alanga Barcelona nen aning khel truma Alonso atong khuma wang hin club ho tu te chuan chuatir mai anpoi tilem to lo anne hetiang ani ta ga chuan nipui transfer kongka loin hongle tura Real Madrid hin ani hi an chuatir ngei arinom Arsenal lampoin ni jang khan thu thar ron nei vele ta yen an captain Martin Odegaard chu chuatir antum lo thu an puang chiang ta kumsom ni paruka upa hi shal antum don talo anhe Norwegian midfielder Martin Odegaard hi tu naya Barcelona nen soizom an hlo ang reng khop maya ma se Arsenal team lam hian an captain hi chuatir antum lo thu an soi chiang ta ane Arsenal lampoin thu thar ni jang khan ron nei vele ta yen apma tang po senglo tuma an lo hel to Vasco da Gamat forward Ryan chu senglo antum thu puan ani ya amado tu club dang te chu makhal antum thu puan ani bok Ryan hin du tu anei tam ang reng khop maya tun din muna hian aman za thi pau million somni pani vel ni tura ngai ane tun din muna Arsenal mai ba ka Tottenham Hotspur te Real Betis te Paris Saint-Germain mai ba ka FC Porto Chelsea le Europa club lian thren khate chon sengnu andu thu an soi to ane heng ho zinga hen Arsenal din mun hi athadeu big ni te point an soi nge ole hate chin hatun trumatan ni tamai se thler tu te channel min ngai lot saka in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lum hatan min han lak pui le ula thungai nom tak te nen kanin mo chho zui le zel don ne